Kardom pinyada babirta longpen nilisami raniti mungpi tangti pinyada babirtang tonpen arjuikha Day thar bhom tian ya hitia long non ki dobo mahiti kapaching turja phanpura pai ni phai cricket hom ani akimia scheme sika kuti ke to matangka pen ki kem ke rangja phan long e kang pupana birta pherang ke rangsina bepen birta nang pale Construction of Modernization and Improvement Program Mate Hekpen MMIP along a Kangpupan along Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen Local MSC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tobiatov Ariding Pensi Ing Pupanlong Laswa Jamekalong Duar Bagori VDC Chairman Salkoi Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mangal Singh Terang Lapen Duar Bagori BJP Mandal Committee President Secretary Penchenglok Penna Anatum Tetongdon কাৰ্বি আংলঙত আমি পৰিৱৰ্তন যিটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো ৰাইজে দেখিছে আৰু ইন ফিউচাৰ দ্যাট ৰেপিড চেঞ্জেছ উইল টেক প্লেচ ইন কাৰ্বি আংলং উইল নট গো বেক ট্ৰেক ইট উইল প্ৰচিড ফৰৱাৰ্ড ছাৰ ডেৰিঙত যে ৰাস্তা বনাইছিলে তেওঁলোকে আদায় হোৱা নাই SOP দি কৰা কৰিছে এতিয়া হৈ যাব কিন্তু ৰেইনিং ছিজন আছে ইলেকশ্যন আগত আদায় হ'ব বুলি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ছাৰ ইলেকশ্যন আগত আমি কৰিছিলে ইলেকশ্যনৰ আগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া কমপ্লিট হ'ব লেট দ্য ৰেইন ষ্টপ বৰষুণত বনাই দিলে 2 মাহত ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব 2 নম্বৰী কাম কৰিছে হৈ যাব আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ এইটো আপাৰ দেইহৰিলৈকে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা SOP দিছোঁ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব প্লাছ দলামৰাৰ যিখিনি বৰজুৰিৰ পৰা আহোঁতে বাকী থাকিছিলে টাউনলৈকে সেইখিনি ৰাস্তাও চেংচন দিছোঁ সেইটোও কমপ্লিট হ'ব লাপাপান যোৱা ৰাস্তাটো ব্ৰিজটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো নামত আহিলে বহুত ব্ৰিজ আছে বহুত ৰাস্তা আছে আমাৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈছে আমি 6 বছৰ চলাইছোঁ তাৰপিছত 69 ইয়াৰ্ছটো কোনে চলাই আছে আপোনালোকে তেখেতসকলক নুসুধিলে বাৰু যদি তেখেতসকলক সুধি থাকে আৰু কিবা এটা হ'লে চাগে এতিয়া আপুনি কম্পেয়াৰ কৰক 2016ৰ মে' মাহৰ পৰা আমি চৰকাৰ বনাইছোঁ তাৰ আগৰখিনি কম্পেয়াৰ কৰক বোকাজান LACটো আৰু 2016 মে' মাহৰ পৰা আজিৰ ডেটলৈকে কম্পেয়াৰ কৰক আপোনালোকে আকাশ পাতাল চাইছে তেখেতসকলৰ দিনত অকল ডাইলগ বুজি আছিলে আমাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলি কাম হৈছে যিটো কামৰ কাৰণে এইটো পকা ৰাস্তাত আমি থিয় হৈ পেলাই কথা ক'বলৈ পাইছোঁ হয়নে নাই চাপনিন চিনা আমাৰো হৈছে আপোনালোকৰো হ'ব টেনশ্যন ল'ব নালাগে ছাৰ এতিয়া আদায় হ'ব সেইটো ক'লোতো বৰষুণটো এৰিব দিয়া কৰিব বৰষুণটো আপুনি I think in my Assamese we told that let the rain stop rainy season if you construct the road then definitely it will be damaged then next day you will come up with the paper head news that it is a poor quality work you want a quality work or a poor quality work if you want a quality work give us time so that we can construct a quality road আৰু বৰষুণ থকাৰ ভিতৰতে গৈ পেলাই ৰাস্তা বনোৱাটো নহয় সাইণ্টিফিকটো আপুনিও নাজানে ৰিপৰ্টাৰহে আপুনি ৰিপৰ্টিং কৰিব জানে আমিতো MLA হে জানো এইটো ইঞ্জিনিয়াৰে যেনেকৈ ক'ব কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কৰ পিছত আমি যদি দাদাগিৰি কৰিব যায় সেইটো ভাল কথা নহ'ব গতিকে লেট দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্ক ইজ গাইডেড বাই দেমছেল্ফ নট এ পলিটিচিয়ান নট এ মিডিয়া পাৰ্চন APHRC alamjai sarpo angtong intika thar hem kang sampen hong nang barde rapi pai ni phai cricket hom arni hamrena long na humri si keong dung APHRC aphan ke kroi atata tom che tong dun pen alang ni phan kardom kachipi pen kar chu ajai me kapaman pona birta pherang ke hundor kro pen birta na pali Hem kang sampen hong nang bar plot apike rata tuma phan rika chekip kapang tang anong isi wan pilopasi alangli rata tuma phan aning kapethe pona lamthe ke jaya hot ningje atheke alangli hong nang bar plot pen kachesong ing tongte an sose kachesong kapang tang thujia phan si siding pon pupusi rat angno lamthe chipipon lapen alangli long rata tum kachito dundo pikputa alangli ningke theklong lamthe chepak langpo Pizza niliphan nang kahumri tum dopik esona bangke la hello ning ke theklong bangke la si niliphan si aso sulo kote mutilo achikli lopuna chema tha pen komadne lang enjoy komadne thesiri the punanga thon bang dopik apan halaso nanga che lang ho nanga chi humri hu niliphan nang than dekang pimi ye rara tum ke amso se sia ning pung thurong lo la si tuliram bang ha ke hai bang niliphan paklem hai hinang padam hai hinang rara phaman pachesong hai hinang pu nang ke beng hala bang chunche del lo pipurung thurong lo alam mangke lasi
no pak sawak arti chuhu pu alang li phan bang se rodam thurong lo bon pu sinili mathalo athema non bang ke rada bang ke prung rong lo alang li phan si check rong po alang li ke claim ke dam ke chok che poran bang ke non ke tuliram rong hang phan si la bang ke alang li sa dai do lo pot alang li phan si la ke rat arju po alang li non che thago nang po kopie pot si non aso ka che song rat ki thur pak hut e Karbiang Long Autonomous Council abotar list along bang ke kichi ke be ko na so playing head ilitum vote ke jok pen ilitum thang amun di phan che pa hai ne set ha bang ko na kichi ke be phan atum phan chi ki nang rong la po nang deng nang le rock ke la ke nang li tum amening thanang po pu ko ane ka che song alang li arju dor de ang thin che pa thit thip la sin non ge rat alang li phan se arju po alang li non che thak kon thak people la claim ke det ke la hello APHRC phan ki kroi ara datuma phan alang lipen ning ka pethek long alam the lapusong si ning jepon APHLC claim rap la pen APHLC phan ning nang ching samdun la pen radia do ana phan sisteme nilihin pen non amat nili thi hek pen kapachini kang tung ke la hello don tum rabatum pir the long ke ake joy ke thang ta long le atumi nili polo thang ta long le la si non ilitum ke mang ke Karbiang Long alo ki chi ki be tum phan dak ko an mai tuma ja ko nang ke thidun ko an ma dak abab sai ki pi halai hu ke ing thana ing posi pulo 60 dulo teng pen la pen isi bang ke hemprek la hinia ke mang thedung do la hinia ke mang jong si tunangi pulo tang te la ke dona tum non amat itum keng kama chi jor ning ke la ke thi bur che song nangi du or dai posi bang pulo pir the thana chi ne lo pir the thana chi ne lo itum ke mang chunang popula ma tha thip nei Non Karbiang Long Autonomous Council Kachari Bomatuma Phanja Semet CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phan Kapachinya Lamthe Pherang Kya Tumangno Lapusongsi Angtong Ingtika Tharpen Ningje Ronghanga ke hai sitame hala sik sidulo teng pen votar list along pen bangkona so men ing thanang ji pula so aron non ansalam lang la ke selam bang pe prap jinang kok pula ke athema la ke APHLC tum phansi cherai bong nang pokali ke la ke alang limit thang matalo akhele ki viru tulura mohang ta kunasi dolang alang litum hemisi ta kunasi doilang alang litum donar rab ajir pujit pi kunalo doilang ke khele ki viru te nilita velo alang lita velo lasi alang li lake claim jok jelo lake bang jok le ang hoilong inisi ta claim jok je ya pot ke claim ik der non ni tum puloke tuliram rong hang ang thin chipe the pen hemprek palong logoi ang thin chipe the pen 60 lo teng pen bangkona so mening than etnoi alang li phan sita akumlin kimpi puloke alang li phan miralek pa iji puloke nili si miralek pa i polang li phan pipor lo alang li mit thanga ke phan kachirai phan pipor lo klem hedet ke asu mo ke wangji awe phan ke thir klong pen dak long ri long pat thir nang ji polang li pipor ma thai hedet kente da mithang ke phan ka tharli mithang ke phan ka pesung la helu malang li klem thekente lasi claim ik dead non ake hai tuliram rong hang ni dama kate song ke thi burbulo nang li jong hele nang chok nang theng jong hele phatek nang bengsita ni tum ke atowar ke atowar si dampol ni tum nong ke kape atowar ke avelu Chokihola Higher Secondary School along Pai ni Phai Cricketom Arni Ford Student Social Freshers Mesten Pen Kapaman Pona Birta Pherang ke Pitor Teron Pen Birta nang pale Labang Swaje Mekalong Alhi Sarpoman Pen Karbiang Long Autonomous Council EM Education in Charge Richard Tokbi Chetongdon Lapen Longmil Jeng College Principal Bibi Son Rongpi Ratsai Klembang Khogen Terang Nilip Sports Association Meipu Winson Ronghang Nilip Sport Association Chunbang Noah Phangcho KCS Nilip Zonal Committee Chunbang Suresh Tiso Lapen Chokihola KSA Ro Bidisar Chesong Kiring Kiatum Alhiaman Pen Chetongdon Chokihola Higher Secondary School lo Francia Kiro Pilo itin Dr. Ranjit Rongpangapan angli kanghon pen ni fan pingi dak kli ang deng ni social meet research at fan welcome program along ni fan chief guest minang hang lo pen ningarong pik pen sini pingi dak hang ken lo student at samida 88 bang 88 students do research at pen jugidamtang ningkan ki higher secondary ke 100% kasi I congratulate to Dr. Ronghang. Thank you sir. Yeah. Alang pa na sung kacepadu pen ajo apen nili pa Harvard Chokhela nan bangke ningarong na ji itum a principal Dr. Ronghang son kedu all over the school long lang kitem kinang ko ni consent
po nasi ning akong dahil je awareness campaign na hisab si nili dakan sami ng kahumri ason sa ibang no ito je la pen mo pen sami student at fan encouragement dito din antong po hidon drop rate ane pinangan isi tum pai po tumafan ato kanu long pen ke bang na chit kon na so maro tumafan nang tum media hoy sami na chuni no tum ta ithan pitu itum ka dogo besi responsible and rapid nangzi na so education system ke matro Dr. Tuliram Ronghang alangli kemang along so reformation education system along kapachelar kontegi apan klembom no itum ka dogo be tamila so ardip idun ra kapachelar kon along itu cirabdun anji Tela bang so nang lipini ladak high secondary school long nang likiwang pen itu ladak pen memorandum nang bipen nang li kupisi labang sorat pan memorandum lang tu makinang so doko kapang kila no higher secondary and ban school building avela higher secondary pen get tutak la sini budget pen atin pensi ni pachuni fansi ni klempon ko na pen high school samya lang tum memorandum si ang fanki putang do on process no na penda condition school higher school condition ta mimi la soposial tum as a building kini fan ke hang nakado ko sa ni CM sir pen kiting mai pen ke pachuni fan ni bori kon dam bom lo samilang so blog damji haragal blog damji pokazang dupig lang a blog doan rong nong blog pen cheng ni blog kasi a blog tin sami tum education officer secretary tum do ni tum discuss pen si ni tum sudden visit sigidam school lang pensi tum dam nasi kala dak pen dam pensi school along a performance ni no muchot quality education along ke ban teachers ke kom adim along son itum selection kuri lang si visit dam student atumbang dolo teachers atumbang aveda dam de dam kudu hada dak SMC president do SMC president atum kiting wa nangi alan tum committee long hada resolution hada do hada tum pen complain alu ni tum fana paleno anlo tante ni tum action ke ni fan claim seta without any complaint letter majo pen nang pipe public ave pin pe pen ke latung ta high court dam lipo kalima kala high court dam po case nang pipo lason pen council pen itum tidan dunang po along kasi hola alan tum same damde po approve bang itum council afan nang bithek pu kaninje chot pen kar julong chot pu alama bangke itum action claim pon no dak ti en pon no dak nas ke vanzier ni bangke ni request no jong se hok do nason pa ni itum afan SMC pen itum afan resolution hola so afan endra a committee pen itum afan a complain alu na pinom itum nan Ini tum mohet kaike tan tu macet han lo je ni tum la dak chukala higher secondary school long bangke percentage bangke mesan nan tum kado we kaita chini lo la peningkan plitan ni tum long ke 100% lo la sonak thak sia ku school bang setamen no ke me pon bom no puwai phet setame si ning ki duga lam the bangke la lo je ni tum long dak infrastructure development bangke week pik la atheke non ni tum dak higher secondary school building ka we ajok no la higher secondary first year la pen second years da me da high school long a library a room la pen ke laboratory a room la pen ke akula high school long additional classroom si cerai et lo so ka cerai et a joga masinon high school long students do pegang bong sitame la tuma bangke di adema wedat son se mandale isisia class si 90 plus along pen along ke 100 plus amasi di exam hud bang lab lo pute ahut pen ke long le thak si mane exam ke tok nang son ta do jo la sila bangke ni tumlong ke sung thek tig la bangke infrastructure development lo jo je ni tumlong ma proper mane di higher secondary school building awe la penka ku school non existing mane high school do poi fir sitame la ta renovation nang po atheke la ke 53 years complete alo sitame non dak ele tumalong education in charge yang wang pen isi ning nang pathelo je aso school buildings tame non akimi nang pipon po lapen ke aku higher secondary buildings tame non akimi yang pipon po pusial lam jacks tame ni tum hana pipon lo asiarang di phan tame choro parpik lo alang li pini la so food social pressure smith anja choro parpik lo lapen ning the parpik lo je alang li la so kache chak te kang alam pachun baik po besi nilihin pan alang li phan tame aku batai mane suri aku bang tu pajile non malam so para phan birta mo ington iksenang
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তই কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch Juice. Dhiena mopit puthot beer ta long wang thuik long. Dong Mokak Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen kerap la pen kang honang pajir pon thapusi kachuningri. Dong Mokak Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited kidamtang Pharokrisir kepra troxi kepra trok aning kan pen Dong Mokak adada phan panong si ke boydet adada phan Mr. Navarsai pipon long. La sosi wang bong pen pining ningkang suri hinira engkora hini anke plike pratrok arta nang ke pling apianta Dongmuka claims apranga jele doledo. La pen sang kibia hemasarnu tiklolong so chechar detlong. La pen halapu aklong sitame kahino era jok phijuatom kijui 4-5 met lopusi pachinipong. Lasi non Karbi Anglong Autonomous Council Kataria hin pen Dongmuka claim saphan jakong mate Mesa Navarsai nang pipon thapusi katuning ri padapon. La nang pichot pen ke aki mike nang pipela la pen ke bandari wala bangta la pu panala la bondhon ke da matuara na bang ke 100 meter ne bang ke non anta cheka pong si par pong la pen ke dak office sita non la dak anujo anta hengno erno la si la ta office building abang da ihum nang pilo hukunan YRCS office pen sita ala dama partition ave ceiling ave mat la da bang ni dik use dam de da la pen ke latrine bathroom la hai ke dak avi pin la la si nili kadok ave afanta da nang cirap nang citu dun jibala nilitung dok muka lems ke pa develop cia phana bangke YRCS office pen basita be ba parti hoi pen posita me ba sarkar hin ben sita me la nakilang kunjia pan lihin pen chuningi la bangke la dar MLA scheme pen abang mote auditorium nang pilo nasi nang kita non kimbom la nasi la ison nang pilo la pen kapreke ada tawela ave di bandari wala kimi talong bandari wala bang ke la MLA scheme long la jitu auditorium la solong nang kidun la so bandari wala bang mate 200 meters dake claim long non claim pon bom la claim chun ela tela ben la go down bang ke avela aprang hotla bichot establish la gunang pichot pen ke go down ta ting ta ba erno la nujo kanta himno rem ram antela sange chubi bang ko pusona ka siksak sanga chubia bang ka siksa ka bang ke la lo aklong amakala plura mokhanta chinghang erlo la sila dapen phijunang lutpol hai sang bosan ke go down ta ting ta ba erno la nujo kanta himno rem ram antela sange chubi bang ko pusona ka siksak sanga chubia bang ka siksa ka bang ke la lo aklong amakala plura mokhanta chinghang erlo la sila dapen phijunang lutpol hai sang bostan ta rot ki atiti tela arve ki bang por hot bang ke arve ke jang hot son ke so bang ate ting ilong long ya ki war jai do lo sila so buda bang de sang abosta kan ru concept ti la arve ami lu hai arve leader la pen ke counter long ta arve leader te non ang li non e dobo mar pu bang ko pilo ni di chairman apisi Manipur State along kapido pon suri hinira engkora hinia nikana farman Manipur Mega Marathon along sami lili phang chopi pen kithomang deng anong e chapalong dunsi Assam along ri lapen Karbi Anglong aphan nong mekewan Har Ghar Tiranga Pwathe PNC Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh Atompen Pater PC Suri hinira engkora hinia nikana farman Manipur Mega Marathon kachapate padupon Lasto kacepatia long Assam along ria farman Karbi Anglong asami lili phang chopi pen ke thomang deng anong e kilong don
Pinia da babirta bangke lapansi kangton iklang.